Ишгалжилер уйдырган кабатлауларны эшетмек мабус үчүн буюк сынавдыр. Буну мejlis рейсинин биринчи муавини Нариман Желял яңы кабатлап чыгарылган соң айдынлаткан мектубунда яза. Метинни онун адвокаты Николай Полозов яйынлады. Мабус СИЗОда улган рухи баска акканда тариф эти. Бу вакыт инсанларынын дестегини дуймак пек ярдым этеди. Нариман Желял Украина президенти Владимир Зеленскийге Бирлешкен Миллетлеринин баш ассамблеясы топлашуунда Кырым татар мабуслеринин меселесин көтөргени үчүн миннетдарлык билдирди. Чүнки devlet yol başçısı işgalden razı olmagan insanların fikirlerini seslendирdi деп кайд эти Желял. Повернувшись з управління ФСБ, де я разом з моїм адвокатом Іменеєм Амілєвою ознайомились з новим, ще більш жорстокими обвинуваченнями, тільки зайшовши до камери, перше, що я почув, про виступ президента України на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Володимир Зеленський говорив в тому числі про мою справу. Я хочу висловити подяку пану президенту за таку високу підтримку і участь в моїй долі. Розумію, що президент висловлював позицію, думки і підтримку тисяч вільних людей, в тому числі і моїх співвітчизників, які продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України, права людини та гідне майбутнє кримсько-татарського народу. Це надихає, надає сил вірити та діяти. Нариман Желял Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоганга да миннетдарлык билдирди. О Эрдоганнын ярдымы эле мejlis рейсинин муавинлери Актем Чейгоз ve Илми Умеров азат этилгенин хатырлады. Түркия президенти Бирлешкен Миллетлеринин баш ассамблеясы топлашуунда Русия тарафындан Кырым ишгалini таанымаганын ve Кырым татар халкына кол тутканын билдирди. Він продовжує цю справу і сьогодні, намагаючись визволити інших політв'язнів. Висловлюю подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за незмінну позицію Турецької Республіки щодо територіальної цілісності України, постійну участь в підтримці та захисті інтересів кримсько-татарського народу. Ишгалжилер Нариман Желялны сентябрынан 4-нде tuttu. Башта оны Саба, Эвенден ФСБ хадимлері қырсызлап белі олмаған тарафқа алып кетті. Басқа еткенлер. Біраздан оны аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларыны Аңғара койынды газ борусында диверсия япмасына қызыштырғанында қабатладылар. Sonra оны да диверсия япмасында қабатладылар. Кечкен авта есе Ишгалжилер ученеде қабатлавны сертлештірді. Оларны жинайетіні бір тақым оларақ япқанында ве патлайжы мадделер алып сақлағанында қабатлады. Ишгалжилеринин уйдурма кабатлауларында bir чоқ техники хаталар бар. Буна Копор яйнында Украинанын саперлар ассоциациясынын yol başçısı Тимур Пестрюк айтты. Онун тешкилаты Аңғара койындагы газ борусунда уйдурма диверсия дабасы чечебесинде ишгалжилер тактим эткен избатларын огренген. Пестрюк анын пикирине көрө патлавда ФСБ билдиргени кыба кумулятив снаряды дегилде фугас коллонулган. Кумулятив снаряды патлаган убакыт демир ич тарафына кыйышмай. ФСБ таркаткан видеода бору ич тарафына майышқаны көрінеді. Бұнен берабер бұл снаряд яқшы патламасы үшін оны топраққа көммек керек ме деп кайд етті мутихасыз. Олған малюматқа көре патлав олғаны вақыт газ борусы бош екен. Чүнки янгын излері көрінмей. Саперлар ассоциациясында кайд еткенлеріне көре мабуслерден язып алынған танықлық күчінен алынғандыр. Навіть в цих фейкових звинуваченнях ми можемо навіть так поверхносно проаналізувати, знайти помилки. І ці помилки ми маємо використовувати в нашій інформаційній протидії. Тому що, не знаю чому, можливо це фахова якась ситуація, але Російська Федерація дуже багато допускає помилок навіть своїх фейкових. І ми маємо використовувати це як інформаційна протидія. Вплоть до того, що навіть у цих правозахисних зверненнях ми маємо підкладати звичайний експертний аналіз таких випадків, як було з підривом газопроводу. Тому що науку не обманеш. І якщо ми будемо давати фахову оцінку, незалежно, світ буде бачити ці всі фейкові протидії проти нашої держави і громадян. Аңғара койында олған патлавда ишгалжилер мejlis рейсинин биринчи муавини Нариман Желял ве ага кардаш Азиз ве Асан Ахтемовларны кабатлай. Ишгалжилер кайд эткенине көрө уч Кырым татары патлайчы маддени Украин истихбаратындан алган. ФСБ таркаткан таныклык видеода сөз кумулятив снаряды акканда кети. Адвокатлар мабуслер азапларга чектирилгенин таздыклай.
Бірлігімізні сақласақ, ичбір пара жезаларыны бізні қорқытмас. Чақмағанлық давасында қабатыл рақтанылған судақ сакина Ридван Умеров 30.000 рубле жөреме төледі. Адетінже капіклерінен Ридван айтқанына көре параны жематчылық топлаған. Бұл сені майысынан 28-інде судақнан işgalcüler mahkemesi Ридван Умеровны ичтимai ағларда Насылдыр Дадажанов ile yazışқанны Руси оқу қорыжы органларына хабер етмегені үшін қабатыл оларақ таныды. ФСБ версиясына көре ОКШ ИГИЛ азасыдыр. Амайымайжылер қайдеткеніне көре, махкемеде біле бұл керчек инсанмы, осағмы, йоқмы белгілеп оламаған. Бұнен бәрібер Дадажанов Русия қанунларына көре террорист оларақ аляда танылмаған. Айны қабатлав бойынша işgalcüler Дауч Қырым татары Айдер Кадыров, Энвер Топчеви, Айдер Аблякимовны қабатлап 30-40 рублей жүремелер белгіледі. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Джемат, который со дня обыска, которые присутствовали на судах, на обысках, а также вот сегодня мы, альхамдулиллях, оплатили штраф в 30 000 рублей, собрали Джематом. Эпнезден Аллах разолсын, Джемат. Также хотелось бы добавить еще, что с данным обвинением я также не согласен. Ни я, ни трое остальных ребят, которых обвиняют в данном преступлении, не имеют никакого отношения к этому преступлению. Это просто является давлением на наш крымско-татарский дружный народ. Иншаллах, никакие штрафы нам не страшны, если мы будем в единстве. Зеленский юқары шураға сияси мабуслер қорчаланмасы қанун лейхасыны берді. Президентінің лейхасы Украинаға қаршы арби тежауыз нәтижесінде азатлықтан марум етілген мабуслерге ичтимаи ве ұқуқи ярдым берілуіні, оларының қорынталарына мадди ярдым берілу механизміні белгілемекте. Весиқа лейхасына көре, кімні сияси мабуслырақ танылмасыны белгілейджек комиссия тізлейджек. Кеченлері Бірлескен Миллетлерінің баш ассамблеясы топлашуында чықыш япар екен. Володимир Зеленский Русия işgal етілген Қырым ве Донбасста яқалаған 450 сияси мабусыны тұтқанны қайдетті. Жебеде Украина арби белі олмаған шей үстінде патламасы нәтижесінде елак олды. Да бір арби яраланды деп хабер ете Бірлескен Құветлер операциясынан штабы. Яраланған арби шымды екімлерінің незаретіне болуна. Оның алы тұрғындар. Рус işgalcüleri жебенің Донецк yönelişinde olған Украина арбилері позицияларына чешет калибрлы гранатави құршын атыжы тертібатлары ile hücum etken. Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Протягом поточної доби 27 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. En azından 350.000 insan Suriye'de 10 yıl devam etken cenk neticesinde helak oldu. Bunu Birleşken Milletler'nin insan hakları boyunca Uyken Komissarı Michelle Bachelet haber etti. Onun sözlerine göre gerçekten helak olganlarının sayısı daha da çok olabilir. Lakin bunu tasdiklamak için şimdilik malumat az olganını aytı. У нас сувора методологія. Ми врахували тільки тих, у кого було відомо повне ім'я, дата і місце смерті. Якщо в інформації не було всіх 3 пунктів, то її не враховували. Бірлескен Миллетлер хадимлері текрарлар olmaması için olgan malumatını da bir kere teşkiri. Arbi hareketler neticesinde helak olganlar arasında yerli sakinler, arbiler ve isyancılar. 350.000 kurban arasında 26.000 kadın, 27.000 bala var. Kurbanlarının en çok sayısı 52.000 insan Aleppo bölgesinde helak olganı kaydetili. İnsan hakları riayet etilmesi boyunca Suriye'deki monitoring merkezi cenk en azından yarım milyon insanın canını alıp ketті деп қайдеті. Шымдылықда 200.000 құрбан аққында малуматны тешкірелер. 2014 сенесі Бірлескен Миллетлер Суриеде девам еткен жеңкте 191.000 инсан елак олғанны хабер еткен еді. Sonra мемлекетте телеке олғаны үшін құрбанларынан сайылуыны тоқтатқан еділер. Есапланув 2 yıl evvelsi yanılatıldı. Бірлескен Миллетлер хадимлері оғынде да çok meselелер тұра. Олар инсанларының өлім себеплері ve олар насыл силядан öldürülgenini belgilemeli. Belgisiz ғайып olғанларны шымдылық
кыдырмайлар. Suriyede jenг 2011 senesi mart ayında başladı. Jenг dünyada en büyük migratsiyaga sebepçi olup buhran başlattı. 5,5 milyon Suriyeli çetel memleketlerge kaçmaga mecbur oldu. Milyonlarca insan Avrupa memleketlerine keçip oldu. Ангела Меркельнің фырқасы Бундестагға кечірілген сайлауларда екінші ерген айылды. Алманияның социал-демократик фырқасы сайлаушылардан yüzde аман-аман 26-сыны елде етіп, ғалебе қазанды. Христиан-демократик ве христиан-социалистлер бірлешмесі рейлерінің 24%-ны қазанды. Социал-демократларының лидері Олаф Шольц енді Меркельнің еріні алып канцлер ола біле. Звісно, я дуже задоволений результатами виборів, тим, що вибрали громадяни цієї країни. Вони вирішили, що СДПН повинна піднятися, і це великий успіх. Оны канцлер вазифесіне сайласалар о екінші жан-жинкінден сон социал-демократлар фырқасындан тайынленген 4-ші канцлер ола біле. Оның рақыбы христиан-демократик ве христиан-социалистик фырқасының темсілжісі Армин Лашет қайдеткенне көре, отеслим олмайып канцлер олмасы үшін күрешіні девам етежек. Бо Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. Üçüncü yerde 90 ve Yeşiller Birleşmesi fırkası, sonra Azad Demokratik fırkasıdır. 5-ci yerde Almanya için Alternativa fırkası. Solcular fırkasına saylavcılarının %4.9'ı kol tuttu. Ular gerek olgan 5%'lık bariyerni keçip olamadı. Şimdilik sotsial-demokratlar ya da Merkel blokunun yol başçılığında uç taraflama koalitsiya kurula bile. Bunun beraber küçük olgan Yeşiller ya da serbest demokratlar koşula bile. Koalitsiya kurulgan son Bundestag kanslerini saylayacak. O ise Almanya hükümetini teşkil etmeli. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынжы ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярымада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.